So iphathi yokugcina le selector lo ngisusele lo line. Okay, so ngizokwenza isandla esisodwa and then ngifast forward lesesinye and then ngiphinde ngenze like for example into engifuna ukuyenza manje engizofocus kuyona ukuthi ingalo le ukuya kwayo phambili and then iqonde laphana isiye emumva. Yabo iqondile ithe and then iqondile futhi nalaphaya and then iyagoba lapha, just ukugoba kwayo nje back and forth yabo, ngifocus kulokho. And then okunye mhlawumbe engakwenza, yakhumbula senza i-tutorial ependulum ukuthi as le lower arm le idonswa ile i-sort of iyadileya kancane as much as sobe siqondanisa nalapha, but isandla sobe sesidileya ngemuva uma ingalo idonseke phambili, or else mayihlehle emuva isandla sesidileya kancane ngemuva kanje. Ngizofocusa engalweni ukuhamba kwayo, but mhlawumbe let's me just watch. Yeah, ngiyadinga ukuyi-refine kancane, ngizoyi-refine and nalana ngiyilukhunge mase ngiqedile ukuyilandelanisa kahle and then ngirefine nelukhunga yami la ukuthi ibe smooth. As ubona lana ayikho ayihambi kahle, ngilungise yonke leyo nto leyo ukuze izoba smooth before ngizokwazi ukuthi lo engifuna yena ebe smooth impela ke ehambe kahle. Ngingalokhu ngithinta lo, ngazi nje ukuthi ngiqedile ngalo, nalo ngizomrefine mase ngenza lo, but okwamanje ilo important. So ngizokwenza ngiphambili, ya uzobona nje. Sengiyiqedile leyo part, I hope uyibonile ukuthi be simple, just following nje ukuthi ngalenza njani. Sengizoya lana ke manje, as ubuka isandla lesi sicontrolwa ile control kuphela, le ayisebenzi kanye nale ayisebenzi. So ngizodila nale kuphela just ukurefine i-curve ukuthi ibe smooth. Ngibone la kanje ukuthi ibangelwa yini lokho, ngenze the same nangala, just nje clean that up then bese ngiyaqhubeka. Okay, nalese ngiyiqedile, just making sure nje ukuthi akukho la kwi-curve eqonde khona straight. La kulezi indawo othola ukuthi une-keyframe bese kuba ne-keyframe ngala, ngiyayigobisa nje just kancane ngithi. Nala uthola ukuthi iqondile ukuthi njena uyigobisa kancane just nje ukuthi wenze i-curve ekanje, yabo. Just nje into ekanjalo, akudingi i-refinement engako. Sengizoza kwi-frame yokuqala, ngizoselecta lona-ke manje okuyiyena odeterminer, otshengisa kahle kahle
ukumuva kwesandla. So la kwi-data yama-controls ngizothi calculate, okay. As ubona la iyona curve-ke le elandelwa isandla masihamba, not ukuthi khona i-control esiyenzile ukuze sihamba kanje, but umuntu osicontrol-ayo inangu lo. So mesifuna ukurefine le curve solungisa lo. Yebo le nto leyo. So-ke analyze ne-footage ukuthi sihamba kanjani isandla. Siyabona lapha ngathi khona i-circle esiyenzayo mesifuna ukujika sithi kanje, and then so refine ngalaba-ke ke. Nakwena kuzohluka kancane but la kumina ngifuna yabo mawupressa nje phana nendawo ukuthi kuvele lento emhlophe la uyakwazi ukupressa yona and then bese move around, but then-ke klikha kuyona bese upressa u-shift and then kumuva kancane yabo uba ne-control and then ukuthi uvele kumuva kangaka. So uletha i-mouse kube mhlophe instead of ucontrole ngalaba cause ubadingi vele kwamanje. Letha i-mouse kube mhlophe la uklikhe bese upressa u-shift then usuzomuva slow-ke. So nakhona there's no formula ukuthi kumele sambe kanjani. Ukubuka nje kwakho ukuthi okay sambe kanje lana, okay kule point le since ngilandela i-curve kanje and then la ngathi ibuya ngaphakathi kanje. So let me just take le control and then ngiphushele ngaphandle kanje iqhamuke kanjeyana, and then masibuya sibuya sesithi kanje and then mhlampe sengasibuyisela ngaphakathi-ke kancane ngize kule frame le ngisidonse sithi engathi nje siyajika laphana si-create into kanjeya, yabo. So seku-creativity yakho nje nokubuka ukuthi okay ngoba sisuka nje la siya phambili angithi. So ubuka nama-keyframes akho-ke mase slower down. For example la emuva kumele slowe down la before sima angithi. So uzothatha le frame le uthi ukuyisondeza kancane ukuze izosendelana lapha kuze kule moment le azothi slow down before iqhubeke. Nalana futhi masihamba iya phambili mhlampe uzothi ukuyidonsa kancane just nje slow down imiphuma and then bese siyagijima-ke isandla sesiya phambili. And also check ama-side la ukuthi sihamba ngakho yini sithi and then singene ngaphakathi sesithi shwe siya phambili. But basically usunaka izinto ey'kanjalo nje ukuthi i-movement yesandla is-smooth yini. And then lana ngiyabona ukuthi ngathi uthi ngibo ile keyframe yami ngizothi ukumsondeza kancane ngifuna nje ijike smooth ithi kanje. Okay la mhlampe ngizomehlisa kancane ethi uku-slower out. Anginenkinga naleya lokhunga but ngifisa ngathi engaqonda lapha engabi njeya. So ngizobuyela kule keyframe iphi vele ilo kahle kahle. Ngizobuyela kule keyframe ngibhekane nomuntu omcontrol-ayo of which lo, and then uzothi kanje ngiphambili mhlampe nala ngithi
just ukontrola nje leya movement ukuthi ibe smooth, then usezojika laphaya ezothi kanje. Ngifisa ngathi engaslowa down emeseza kule point le yazi. So from laphaya sengiyamnyusa kancane just nje ukuthi ebe ne-slow down kuleya point leya. Ngibuke nasemasayidini ukuthi usahamba smooth yini. Yeah, u-right. Okay. And then slow down eze phezulu and then bese yaqala-ke yehla-ke futhi. Noma esehla unaso slow down yana. Just ukumenze be smooth ekheve kanje. And then ehambe usiya phansi-ke la. Sidila ne-movement kalona njalo. Simbuke nakwi-front. I think i-view ebale kakhulu ile ekwi-camera yabo, but nalena iyasicacisela kahle. So la uyehle ethi kanje ezothi phansi. So le movement le sengathi ngayirefine kancane. Mhlawumbe ngimuthi ngimcontrola ngalokombe. Just umuthi kanje. Ukuthi nje ngibe ne-curve esmooth laphaya ethi. And then-ke bese yehla. Mhlawumbe mesehla kule keyframe le ngingamuthi ngaphandle just ucreate leya arc leya ehambe smooth kanjeya. Then ezothi ebese-ke eyaphakama-ke. And then emephakama futhi nakhona la sengathi ngavuleka kancane just nje ukuthi ulayini wami uhambe uthi kanje yabo. Izinto ezama-arc kanje kwi-animation ezenza i-animation yakho ibuye ngathi smooth fluid yabo. Then olayini abaqondile. So that's why-ke lokhu ngistressa indaba indaba yalama-arc la yabo ethi nje kancane. Yeah, let's see. Okay, angiyithandi le movement yala. I think it's too much. But mhlampe right. But I think ziyashesha ukuvuleka izandla zami zithi kanje. Maybe-ke sengalungisa lo ukuthi mayisuka la sungasirefina nje. I think into ebukeka ngathi stiff kakhulu isandla lesi yabo. Maybe singabuyela kulama amanye ama-keyframe emethi kanje. Sithi ukusi-rotate-ela ngaphandle kaso. Just nje i-movement ebonakalayo. And then emethi kanje sidonsele ngaphandle but then mase siza la sithi ukuthi kancane. Mase siye emumva sithi ukuthi kancane. Just nje izinto ey'ncane kanjalo ukukusenza ukuthi naso singabukeki phela as if sesu-Robocop. Yabo konke nesithupha sekuyinto ongahamba uyenze nayo isithupha isandla. Just wenze sure nje ukuthi ne-movement yakhona ismooth yayibo. Yeah. But okwamanje I'm just gonna leave it here. And then ngizokwenza lesi esinye isandla-ke sengifast forward-ke ngabe ngisachaza the same thing. Mhlawumbe enye into ngingaqhubeki mawuselecta le control le uza la and then urefine le curve leya. I think nayo izokwenza ukuthi kube smooth ulayini kanje yabo, cause nayo
ayikho clean kahle. I think nokuyithi touch up kancane kungenza ukuthi i-movement yesandla ibe more fluid. Ngisazodlula kuyona mengiqeda la. Kule graph edit angijulile kakhulu ngokuthi hhayi pressa la wenze kanje but nje it's all about i-refinement. Yabo la i-curve ekumele ijikise kanje but ngenxa yaloyana imi kanjeya naloyana angimqondi ukuthi wenzani. So ngizoya kuyena ngimdelete ngiqondise laba bengathi straight kanje. Nje ileyo game ukuthi aba-straight bengabe straight but uqala ucheck ukuthi eyani leyo control eyenza ukuthi ebe straight yabo. Uma kuwukuthi ku-necessary ukuthi ibe straight kanjalo then uyishiye kanjalo. Okay, but nje into encane sengiqedile kodwa sengizothi control save ngithi play. Okay, siphelele i-animation yethu. I think ngi-right ngayo. Sesingayi-refine phela further but I think ku-right kanje. Ubonele ukuthi ikhanda akaze ngililokhunge kangako, akaze ngilinyazise kangako. That's because once walibhekisa somewhere, mhlawumbe walibhekisa la lizolokhu libheke khona yabo. Khona kuyasiza phela cause umuntu nalo elakhe melingathi libheka phezulu kule phathi le nalo lijikise la but nje ngiyathanda ukuthi li-locked ekutheni ngize la yabo. Sesingali-add-a-ke lokhuyana lapha nalapha phela just like la emephakama ukuthi engathi libuka phezulu kancane yabo, linyuke just like ukuthi uphakama nje uzobuka phezulu, maybe linyuke even more. U-X angisilo semcontrolayo mhlampe lana bese kunkathi-ke lijika lizobuka phansi kaso, then-ke bese libuka phansi, maybe even phansi even more. Okay, and then ngekathi likhuphuka lithi kanje lidonseka silithi phansi kancane ngathi liyadonseka and then bese lifuna ukuqonda-ke mhlampe silithi then bese liyaqonda-ke like so. Control save. So and then that's it. But ukade ungalenzi libe selinyakaza kakhulu. Sizoyibamba la okwamanje and then sengizotshengisa ukuthi si-add kanjani i-light not le siyifakayo siyi-rotate but nje esoyifaka kanye ikhanyise yonke indawo kahle siyi-rotate kanye. Yabona nje i-light e-realistic ukukhanyisa le scene yethu le. So sobuyela ku-objects mode, control save and then bese kuthi size la ku-scene object esiwu-create ekuqaleni siklikhe la and then mhlampe sivele sihide ilokhunga i-reference yethu i-video ngemuva siklikhe nala ukuze ingarendeki and then-ke seso-add-a-ke i-light-ke soqala si-add-e i-cube sinyuse just like siye senze.
into elandelayo uzoyenza uzoya ku-internet ufike usearch uthi HDRI Haven free download noma ubhale uthi Polyhaven and then uzongena kule website ebhalwe uPolyhaven uklikhe kuyona. Mawubuka la sinenqwaba yama-HDRIs. Ama-HDRIs is like ikhamera ekwazi ukushutha all around yona, umhlaba nje o-around yona, yabo. Nje angithi mawushutha ngekhamera yakhe ishutha ongaphambi kwayo noma uyijikisa iselfie ibhenga kuwena. I-HDRI ishutha nje yonke into e-around, yonke into e-around including i-light, and then leyo light-ke uyakwazi ukuthi uyifake ublender uyi-adjust ukuthi ikhanya kakhulu noma ikhanya kancane, but nje uthola i-light engathi i-light yangaphandle. So thina so-choose-a u-outdoor ukuze uzoyibona kahle lento le, and then uzokhetha-ke i-HDRI oyithandayo, but sengathi ungangakhetha ekhanya kakhulu, just nje ekhanya kahle noma engenawo futhi ama-clouds kakhulu. Ngizothatha le, ungathatha noma yiphi, maybe ngithathe le, uklikha kuyona, so ikanje, and then bese kuthi ngalana kubuye usuyakhetha if u-choose 1K up to 24K. I don't recommend. I-right ku-1K kumele ibe yi-EXR, ayinankinga, and then bese uthi download, and then zobe sivulekela kukhompyutha yakho-ke, and then bese uthi save. Mase siyisavile vele ngala ku-Blender bese sikusethile o-Eevee no-cycles, sakusetha konke lokho de-noise, izinto ezivame ukuzenza. So sizoza sophuma nje kwikhamera size la kanje, siklikhe la ku-rendered, yabo kumnyama njengamanje, and then lana soshintsha u-graph editor simenze u-shader editor, bese kuthi la eceleni u-choose u-world. Size ngala ka-right wethu okuno-world khona, yabo la okunokhala khona khona leli button eli-yellow uzoklikha kulona. So every time mawune-HDRI wenza nje uklikha kuleli button eli-yellow, uselecthe u-environment texture, and then usuthola lento-ke la kanje. Wenze sure ukuthi mawuya ku-edit uye kuma-preferences, uye kuma-add-ons, usearche u-node, wenze sure ukuthi u-node wrangler u-enabled kanjeya. Lana kuphinki kanje cause asikho isithombe esitholayo, yabo. Then uzoselecta lesi sithombe la bese upressa u-Control no-T, kuzovela lezi zinto lezi ngala, okay. La bese uklikha u-open, mawuklikha u-open kuzovuleka kukhompyutha, and then bese uchoose-ke isithombe lesade usidownloada bese uthi open. So uyabo mengirotate around ku-Blender nginale ndawo le, leli dolobha leli angazi kuphi, but iyona HDRI le yenza ukuthi uBlender wakho ukhanyisele isini yakho ngendlela e-realistic. Mawuza la ku-strength uyakwazi ukusinciphisa sibe soft, yabo. Mhlampe lese ngifuna sibe kanje cause mesiku-1 sesikhanya kakhulu la, angisithandi indlela esenza ngayo. Mhlampe uyi-downloadile wena i-right, but mina ngizoyibeka la ku-0.6 ikhanye kanjeyana. Mengibona ukuthi angiyithandi ngisengaya ngiyo-download enye, uyakwazi futhi nokuthi uthole i-lighting yale environment la, but yona uqobo ungayiboni ngokuthi uze ngala uklikhe la phezulu ku-render, uye ezansi uzothola le section ebhalwe film, uyivule kanje, and then uselect u-transparent, and then mawenza njalo i-HDRI ikunika i-light kuphela but yona ayiveli kwisini yakho. So ngiyayithanda kanje, yabo. Mhlampe ngingayo download enye, let's see cause nginawo amanye. Mhlampe ngikhethe mhlampe le, ngiyibuyise kancane, ngiyibuyise kancane cause ngifuna uyibone ukuthi ikhanya kangakanani. Mhlampe ngiyibooste yona ngiyibeke ku-1 ngenxa yokuthi ikhanya kancane, ikhanya kakhulu nayo, maybe 0.9, 0.8. Ngithi camera view, ya wona akhanya kabuhlungu la. I think indlela e-bounce ngayo ilanga kulento le. Ngizothi kuyona uklikhe la uthi new, and then-ke uweqe lo u-viewport display, uzoselecta u-surface,
just like ihlezi senza, and then bese uselect ukhala-ke. Ngizo-choose u-blue bese ngibuye ngizonyusa i-strength sami ngibone ukuthi u-accept kanjani, awukho bad. Bese ngiselektha lamabhokisi la, new material, mhlampe ngithi umbala else ngenzelo yami. Okay. So i-animation yami isikanjeya iyakhanya but not ngokwanele. Le HDRI le engaphansi uyakwazi ukuyi-rotate makuthi ayikhanyiseli kahle. Mawuza la ku-rotate kulento le u-rotate u-Z uyaklikha nje udonse around. Ne-light iyashintsha ngala ikhanyise ngakhona. Unyuse i-strength makuthi sincane. I think ngi-right ngale ngizothi render just ukuyitesta, render image. Yeah, ikhanya kahle, ayimbi i-right. Okay, and then senze sure ukuthi i-output folder yakho uyiselekthile kuma-video wayibiza ngo-jump or whatever. Uselect i-video QuickTime and then kusungathi render animation, and then kuzobe usuqedile nge-animation yakho. Lena-ke siyirepha lapho. I know ukuthi ibiyinde but ayikho isine complex esazokuhlula ngaleyo ndlela cause maningi amalokhu ngama-tips usuwacoshile along the way yabo. And if you made it this far wapractice, I am proud of you. Uqhubeke kanjalo nje and uzobona kuzoyeka phambili. Shasho.